manatu ia le feo lolo ia se tatu ai fasalalau o matou baba e tu iai e le nei taimi ia faafetai atu le ai fasalalau lau tau fai valofi o le u tau mawhai a leisi vaenga lea e faatino ai ia ina ia one i tumutumu tatou i nei ia e maule avanoa e tau te tuni i nei ia e mai se fo ni tau Fesili o wal faafonga mai man tapo i ngā Samoa la fo atu ini Fesili o tatou ai fasalalau. Alofa malole seifua i lau ele ngau fidi fa pe puelo to komiti sa te mata pia ma ko ngi sida la ngare ma pa mole Dr. Thompson, so the clear message to the community ole fe auto moli le tunu e dua mangal silia lo sumari komo ole fe auto moli le tunu a le aini aunga no for fale la work wa sa ole lo sumari komo ya sa ole mangal wo Fesili lo sumari komo a fai o yani aunga paula le tanga te tonu tu le leino ki o fe le test sa ole ya sa ole lo sumari komo o testie moe nei fale ma tele moto tua ma fa pe fa me fale mai tele ma di sungan ma di tua o lefo e available i sonia wa vai ia ia ma lo o le si melo ko ma e lang mai kere mo ko kua ke u fa pe ese test le fa ko kua ese test le fa i so no fa so can you assure the community ku kusa le ya le test le fa ko kua ma le test le fa i so ya kalau tanpa Fesili ya saulin la mala sa no o le test ale tas le rapid antigen test le faatino i nei ia la fo i umai test e tato fale mai fai tu malo ia fa pe sa vai ia le rapid antigen test ia o le fo umana ave fa so tu tato fo mai tu moti ia kapo rapid test ia mo le fatino susuenga so e tu sa lava e le se nga e le fa pe o ele le atu ia test e fai nei ia ka pe ri test le fai tua le ai o le test la vai tasi e lo ia se nga tulanga le pe ona fa sinia anga pili fa mo lula le molo ta no o le mesa tu la i mai na wa fai for the lockdown muri on level 3 o le mesa mai tau hina o le la vai fa nga solo mali i to tomo nu ma fio anga e tilo atu le tumu o me masani pa fai mali o ainga mutu no pena where o fe o ye le mele na tilo le malo de temini o le wata to back to lockdown in level 3 after tol pini o lalo tato la sanga tolu o lo manino ai tulanga i le tapu o ni potpotonga public gatherings ele vai na tonu ale ya ele o yai fo ilasi tulanga e fatanga ai lalo le level tolu po la sanga tolu ia ni tumutumunga mani potpotonga i maliu ia e o fo i tulanga i tato potpotonga mo lotu pe vo fa manino ia i lalo tato ia inga ia potpotonga ia e tau le failoina tau olpin ia o mea ia masani e so i fo ngau le tunu molotu maliu fa boiponga sa fai ia o vaenga malava ia e tumu ai mai o le matua fainga ta on tum fai isi se control ala voi la le ta u le Fesili le wa mai e fa fonga mai le tunu ulanga sa ile experience last time e le taimi le o le taua nau e fia ave i tua maliu e a fo ile le fale la wasi ia ma sa ia le tau mo fai e so ni atu matu o lalo le tunu ono sai se i tau masuinga mali ia ona ama fai le ona fatino vaenga ia wa ia upo e fa pe mai na o ama le fa na we ia i tanunga ia e fa pe na fo ila pe fa pe mai na le fai fe awa sau ai le o lea i le taimi mo i tupu ai tau alpin ele o lea tui ele o le na e fai ngata tele ia mai e o fo i le tau mwhai atu nei leo ia e fai ngata tele ona monitor pe tau mwhai e whaatino le pui ngā ato ona le ma ua umatu langa o lo whaatino ai le te leo le tunu
ai ta ua o le message malosi ma le message tu alalo atu o le tatou komiti ia ono sa'i vaenga ia o le altulanga o iai ia e mawhaia ona toe longo atu ai mo le taimi nei e le o iai ni se tūlanga e whaatanga ini potonga Ang fili au Mo le lo fianga i le teitei Paulo fianga. Lo fianga nga fili ai le se atu ni simata o pusa fa pe ona ta uai ta nga lo mala o fianga ai fia manino lava se Fesili lo fa pe na ana tu Fesili le mamalu le atu no pe fa fea ona maua ele tangata le na mua maua le KOVITI mai tu le mamalu le atu no pe a FAI ele I FAI malanga atu I se silava mea I masina ia watua nai. A le foi sa manino le tele o tātou whatanoanga. E lo o iai se tātou community case. Aftai lanu o le Fesili le te tutuloso o I mātou ia ele o suia lava le tūlanga I le Tali le Fesili. O le lava I tamwhai e sa ili le tūlanga lea I tangata fōi ua mwhai ona maua o contacts uma le tamaitai lea. Ma ele o iei lava se tūlanga fō le o mwhai ona manino mai ei. Le whawheo na o le siama I tua le community. Ia ele mwhai lanto whātu koe la si whamtalanga I luna le tūlanga na awa e tele fōi ana a twist fo ini si whamtalanga. Ai pe o le tūlanga na le ei le temi nei. O le temi fola nei le wa matanti tilo le mtanga luenga. E concentrate I isi vaenga I le patinonga ka ko screening mai si tūlanga. Ia alo tamwhai pe mata I tūle. Ia tamwhai Tali le Fesili lea. E leo se Fesili whainofie ona maua se Tali iai. I tūlanga lea, ia maulu o tamwhai fo I ave ia tatou sampo si N.E.O.C. A tonu e mo mai ei se sif sosoani le tamwhai lava Tali le Fesili le pe ona whafsinia. Tai lava ile mole lava manua ile I matulo ava noa. Ile tatou fale mai le ulu moenga. Ua toe tatala po lai tapunia la. Po lai fole mafua anga sa whapena o tapunia e. Maruru atu te le lopo fesa o le whamtalanga whapeo tapunia le whanmai I le muenga. Peo nao mai foi whamtalanga I lasto nai. O le foi nao atu la singa le kapeneta I lasto nai. O la lava tatala le whanmai I le muenga. Maolo tatala lava le whanmai I le muenga tau mai le teminei. O lo vai inga se ngase o lo whaatino e foi screening. I le tūlanga le peo ni whaafsidnia. So e whamalo lua tu la wasa longotala fo I la stona I le tūlanga lea. Ia ai o ai la singa le kapeneta o la lava matala le whalema e lo muenga. E lo tapunia. Laro la fotuia ia utanga vaia ia e alofa atu fo I o fo mai le tunu. Fili po ina e controlling al tatou mutual tatou. Go ahead, you are tele leo e fai matu mai le avanoa ai. O le Fesili atua o le ua whatoa mau mai le uwhionga tangaloa a whai e le maua unia unga o le. O le funua le tauwhona ualue e whai lau test. La sto na ilan te nei le na amatai tātou test. E le maua e mātou le na o iei la sto na it whaaninga lea. A iei tangata e tolu na maua I testi e I le maota le sti e I le whale o tulisi. Pe o le ale mafuanga whatoa whaalau ilo aile le whamtalanga lea. Ia ale sa mātou o mai la sto na ilo na winga la mātou le expose I o tangata ia na maua e la ko test wa positive. Ia, whaftai tipi tu sai ma le Fesili. Tūlanga lea. Wa umalava na whai taiala ma ave fo I le au whainga ruenga. I le vaenga lea. Ia, na toi fisiringia fo I le au whainga ruenga I le tūlanga po le alme ua le whaonga I le algorithm o le whasolonga o tangata tau na testi vaenga ia. Ia, o le Tali lava o mai lau whainga ruenga. Ua o latou le tūlanga fo le ua whaitao na toi whai atu se tala la tunu. A whai atu le whamtalanga la tunu e le mana o mia. Ia ai tele mai fo I whamtalanga. Peila o whangasolonga fo I tatou tui. Ua sili a latou
le whaatino lako ngā luenga, ma test umatangata o atu lea, so pe na yelas whalele ma las tōnai, lo le whinau ma le atunu. Ona ma wha umi e le whaatino ngā luenga. Ai le vaenga lea, pe o tūlanga na, ia a lea lava tūlei lau whai ngā luenga tam whai wha malama, ma tau sisi le porokoro umon whataatia, i le vaenga lea, pe o le vaenga na, pe o tau watu e fwoi se wha malama i le tūlanga. Le si vaenga lau whionga tangaloa. O le mata watu i le tūlanga lea. E o lava i whamtalanga fwoi o i la tō o whapena o na whamaunia wa fia siama. E leo mawhai o na whaalawi loa mai mōle si le fia e le tō tele. E pe o wai o whea le nuu lea, e tō fia tanga tō le nuu le nā o māu ai, ai tāo fi pēra la tō swafa wai pui la tō privacy. Ai ia si la fia ia le atu nuu whemala ngai. Ia mi se foi le mātou pito lahau. A mea o le nuu leo o lalovi ua tō fia ua fiai, wa e lea mai le whamtalanga e mai le tūlanga e le nauna lau tele. E leo vai mai i tangata i ua fia. Pe tō fia na maua mai le nuu lea, a whea le nuu lea, e mwhaina e whamanino le vala lea. Ia, whaftai tipi tu sai ma le Fesili le vaenga lea. O lea lava e whamapopo uma le au whainga luenga, tau whai whamapopo uma i le vaenga lea o nuu mafio anga. O le toa tele fo i lātou sa testi la so whaleile ma las tōna ai. Na ona li poti mai lava o suafa ma vaenga ia ai le o au maia whamaumaunga o nuu mafio anga. O lea fo lanto e tam whai lau whainga luenga e whafso tai i lātou. O whea tonu ia nuu mafio anga lo iei lo alalai. Ina ia tam whai whamapopo ia le whainu mera lea. Tonu e o se o tae au po la sorulu. Ia ua mautu uma ia whamaumonga ia ion whapena fo la ion tu atu i le tato vaenga i le media e silfi ai. Ai o te loa o le awa awatu uma nuu mafio anga ia e whai asi ki tele. O le e titilo. Pe walawa e whalau iloa hana o tu malo i tūlanga o whainu mera. Te ona iei e tato o kalame. E whaalu whaai tu malo a tonu e talawhianga i aso te a fōi. I le whalau iloa nuu. Ia e complain mai fōi ma au mai whaitionga le malo le tu nuu. I le tūlanga le taunu whalau iloa pe wa single out e le mtanga luenga se le nuu ma le nuu. Ia e mana ia pe alu uma tau a foi lea asa whaitu malo. Ia ave e se le whaasingsino lima lea tau whaititi e tūlanga o whaasingsino lima. Awa e toi foi me foi a mātou mo te toi tam whai e Tali ma whaamalie. Ia ni whaitionga e au mai nuu mafio anga i vaenga peo na whaasiringia. Lesi vaenga whamon mole tangaloa toi tasi alau siri tu atulea manoi lesi vaenga o tātou au whasalau. O tau sanga ma le mātutua o tangata e whapea fōi i ane tūlanga ni tūpau ali i po o tamaita. Pe mana o mia nei whamaumaunga nai wai tāua fōi na mātou ngā ruenga. Ia, aro whaftai o te roa na wala tu i le press release ia le tūlanga o tau sanga. Le nala tu le press release a le malo, pe o na watua ia whamaumaunga tūlanga o tau sanga. Ia e maitauina lava tele tupulanga talvou. A matatuale le 15 tausanga na ilunga i le 35 tausanga o le tele na le e afia pe na le tele fia i latou o test positive i le vale 15 ana i le 35 tausanga matua La fotuia le avaloa. Tamani mone na mana whaftai ala fili, whaftai o raua mau atu. Ai o Fesili e toi fia tu loa o amelea. Toi fia tu loa tu lava i al Fesili au tanga vaia ma le Fesili ala ngola. O te tonu o umana whaatara noa le lata i le lua se lau tangata na whanofo vava ai nei pe whanofo e sea fo i mai tua i po o tato community cases. O iei se whaamao ninga o tangata umanei sai no whanga e so tanga i le tamaita i le na maua mua. Ia, whaftai, o le toatelo i lātou e le o la ieri so tanga.
Ye fo I lātou ele o Yesu so tanga. Ana I tamaita ile na mo mua. Pe ona whaafsiringi ai. Tau na o tali whalawa I te lea tu whapena nei teimi. Waito so al Fesili le na Fesili mei mua fo I. E tūlanga o le link. I le vaenga lea. Ai tali whalawa I te lea tu whapena tu saima le whaafsiri. E tō tele lava I lātou. O lawa iei e ua whamaunia le sootanga ngai kapo case lea mua na identify. Ia, iei fo I lātou o le ua pick up. Ia, o lo e lo whai ona iei se manino se tūlanga o se sootanga. Awa tatou tilo I le whelua inga o le tamaitai pe ona tā ua. Ia po sesi fo I na mua a fia ai le I loa. Tūlanga lea. Ia o le ala iei si kapo cases pe ona iai. Mo silfia ia o kapo cases umala isa vai o le iele to tanga timi nei. To a faila whapena na o lo iai si o le iai so tanga lo masalomia I se le so tanga lo no vinga o le feo lo tau pitola au. Se koe whai mai ale Fesili lea. Pe a faila o na whamaunia mai e iai lātou e iai le so tanga I teine mohua na fo na SAU no mai nei. O na fo e iai si ele o mautinoa iai se so tanga lo no vinga o se lape leo lau tau pitola au. I wouldn't say lape. Yo mamafa kele lo la fonga le feo o le system. O lua tau sanga o tau whai mo le matanga alwenga ma le komiti nei e tau fio wha mai ka poporas. Ele tūlanga le lua tau sanga le tau whai. O lea fo ia na watua whamtalanga. E o ai tuar community. E o ai tuar community le pesi e o wha mai. So o lau le Tali atu lai tu sai malau whaafsiri whai mai wheo. Ele tūlanga lea. Awa pela la e tau le pua malafo mai al Fesili. O le ala saunga ruenga sa whai. E whaataua e le whaafonga mai e le tunu. E tāua fo I peon sauna atu le li fo mai. Ia alanga o lea e tātou te whai fo I aolo whaafonga mai le tunu o I tātou whaasalalau. Le tau whai tātou ngā luenga o le taimi le nei o tātou. Le hoi o te whaavai atu lo I tino mātutu o le tātou o whaasalalau. Ia o le taimi o tātou e tātou te ngā lue whaatasi e tū leiri ngā luenga le nei. Ina ia malu le whaafonga mai e si o tātou tunu o taimi whainga tā nei. Mai le o ni taimi fo I sa tātou whaapea e le o mai. It was only a matter of time. It wasn't a question of if, it was a question of when we were going to get it. Now we are in that situation. Pe sa no le te mai tai pa nia. Mai o te lo fo o le nganga le. E le o toe mo mi e tātou le fitu lima. O le nganga le o e te talo at fo I le whaafonga mai I lātou tātou office whaasara, tātou aing whaasara lau. We have been doing this for the last more than 2 years, more than 24 months. O lo tau mo whai bea tātou ngā ruenga. Ai o leo o I whanua le tātou whama. Ia e o te loa e alo I lumas o tātou wa. Matuli lumas e ai o le tunu o lo tāpo I mai. E na ia malu pea ia le whaafonga mai e le tunu. I taimi whainga tā nei, ma taimi e ono lo fia I tātou. I le se senga ma le tele o manatu ma whina ngalo. Ai tasi ale liu tātou te tau whai tā uma iai. Malu Samoa. Ia o atu le soani ma le tau whai le tātou komiti, ma le li fo mai nei, ma le sekta ua lailoa. Ia e le tele o le tau mwhainga o nei tau sanga. Ia o lo o tau mwhai pere tātou ngā ruenga I se mwhai ai lafo atu Misa sa no mai o lo Anga whiri whamon pe mo se apa no le KVCK ki tuila. Ia ona sai mai Ile tau whai mai. Mai atosi se I watu lewa no ia maina o na sao no lea o tutuila. E whaingo whia la Fesili o no le e multa e tula wai Fesili la tau mai atu. Tulanga lea lau fionga le alifo mai tanga loa. A whaila o lea e te mai le si so tanga I la tau nisi whaapopo I la tau I tamai taina mua I mawai le virus. Lono winga I sau paai mamao o se alifo mai wa
lo na tautua tatum tangaluenga e foringa mai wale lava na itua fa mai ia tatua tatu tele lo amal moli Yeah, or Leonard Tali, I'm not going to answer that question. I'm not going to speculate. O le whanga soro lava le tamwhai whamapopo whamamongam titilo. I le tūlanga peo na watoi fo i le tali mua i le Fesili a le tasi. E aua o le o se tala whai atu tūlanga le Fesili lea longinga ngā le speculate. Ian tūtoi whai tio mai fo i la ia o whai atu whaapea. Ai le ai. So e te talo atu la whamolmole. I le tūlanga i le Fesili a le tasi le tutuli loa mai ia. O le tali fo ia tasi whamarulu atu. O le alawa i whaanga solo na luenga. A tōna sau se taimi ma se tū la. Paina whaktai tele na ola tarsanga ala whaapopo atu tarsanga vaia. Ono whoanga sa ia ila tōne i olo a whia mera unia i le ngata o la tō nuu. E na nā pia o la tō ingoa. E mtulang whapena ai ono whoanga mo le whia inga o tātou tangata. Ona o lea o lo o pong sa la wa tātou atu tūlanga le whamol mole. Whamai atua ia o Fesili i. Whaktai la wa manoa. Ia, masalo po o tātou Fesili muli lea Mole a pe o sama no TV1 na Fesili a se tō. Fai umai loa, umalo tupua fai umai TV1 ma le lia tātou ainga. E mwhai ona tali atu nisi Fesili ona e o lo iei fo inisi vaenga o lo whawhia whaanga i oi. Taimire nei e le uma le whai aso. Ko e tupua. Alo, whaftai, ang whiri e mole atu le whaftai lau whionga e misele pa ia o le tātou komiti ina isi o tātou motu mo nganuenga mai ai amale whita o lo whiangai ma utou le tau mwhaingo le tātou KOVITI le nawa a whiai lo tātou o tunu ia mole sina whia e o mai nei le tae awa a when tōru sa lau tōru wono le au whai o tangata o cases ng whaamawina i nei i Amerika Samoa wa fia i le unga le virus o le COVID-19. Ia, o le whea au wale nai pio na i sau no iei anga whiri o tutu whaatasi, nā rue whaatasi o wale mea moni a whapera ma whau se leo mai le virus i nei le tātou i tūlangi ia. I le ei se le nā mau e o mai lava o pao lava le meo le ali teimi o mai ai o lau Fesili. O le tūlanga le contact tracing o no le nai o te mau atu le sau noanga mai fo ele sunga le lifo mai whapeo le contact tracing le nai whaatino. O lau Fesili whaamole whamatau atu wai le tātou contact tracing le nei taimi o no le nā wapipisi tua le whamai. Po le ase whina ngalo le tātou komiti a tāo whilo le contact tracing o wawa le mwhaina. Wala nā walu tua le whamai ai whaisi fufuanga pe o le tongo whitia o tangata o wa awhia le whamai. O le se o Fesili ono le e maua i nei mo meo therapeutic treatments fo ia mo tangata wa awhia. Po pe wa maua ia tātou ina ia mo meo whala au ia o wa le whainga le whai nei a whape te watu whaatita inga e watu le whale mai e whai mua lau test. A maua inga i lau test wa awhia oe. A whape mana o mia mo meo treatments, o na whairo leo treatments, e whala au por ai hii, na sila fia le sunga le lipo mai. Pe o iei ia se fufuanga whape nai le tātou motu, se o tātou atunuu mo lea tūlanga whaamolmole, ia e pe fia foi se paseni o tangata o mai au na whaio lātou boosters whaamolmole, na paui o nai ata Fesili anga whiri whaaftai tele mo le awanoa. Whaftai tosi ia manino ia ole atali atu le lifo mai i tūlanga i Fesili. Alo, whaftai ua le tusama le Fesili. Tūlanga le kako contract tracing ia e sao le lava o le ua tūna i fo i le mtanga luenga kiven le whainumero o lo ua iai le teimi nei. O le ala whamai a pea ia whainumero o lato ia sa identify le aso whaleile ia malasto na i whamai i alawa matana se e le kako contract tracing e focus isi vaenga pion ta ua ia me se lava tūlanga o le whalau i loa ia ma le sosoani fo i le whatino kako screening ia ma tongfitinga i vaenga lea pe ona assign umai fo mai sa whatinoina le contact tracing ia le ua assign i kako screening sites pick up le positive whaatino le assessment i le temi lava lea ia ma titilo fo i po se tangata o tauna tau fia whale mai whaatino ni tongfitinga ia pe
alu fale e home quarantine te lo le same process fo le whaatino e tutuila i le pick up ai o le positive siaki e fo mai ia fautua alu quarantine pe ave e tauwhia le whal mai ia o nalo wa se e ana iai le tato tūlanga le pe o le whausini ai le contact tracing. In terms of therapeutic treatments, o le wa ia tato supply nei ia o le ala fa nga mo la to wa tau fia i fal mai la to ia tau fia fal mai il terminei il postas ia pa malu rua to le mantua le fai numera po se pasene o tulanga o postas ile terminei ia ai o le tulanga ia le i tai lava ia le posta nei i Samoa i le whangasolonga ka po postas ono lele i le wana amata ia o le Talia le supply o le Pfizer vaccine le whamoe moe tau no umai le whai unga o masina nei ia le supply tele le o maona tāpena ma fufuai au mai ia o le whai unga o masina nei tau no umai le supply tele le ia ona titilo fola i le whangasolonga tau whai lawa i whasopola ia umai no umai fio anga i whasolonga o tato tuile o le pusta. Ai lava nga fili ai me se foi o le fionga le ya Dr. Thompson fa mole lava la fionga e tolu lava na ya to Fesili o le sili mua po ia se to contingency plan ile mai tau atu ile alu peilunga por sitia peilunga o le au fai o le numero tangata o lo a fia ile COVID ai po wa ia fo nisi to sites fo ingai te tele nei mafai ona allocate atu ia tangata ia pe FAI if worst comes to worst o sili mua le nala o fionga o le sili lona lua o le mai tau atu ile Samoa COVID-19 summary statistics. But what caught my attention is the vaccination status of cases reported. Ole mai tawatu fast food fito pasene le vapea it's not recorded. If you can explain le poleale winga le fast food fito pasene le mole lo fioma. And my last question is ona olewa mawa tato ile fama ile wasawi tua. Ai mai se fo itato motutua o yo tutuila o le tulanga itato o kesene po o lava ia le au fai o tato o kesene o no le mai ta watu o le wa mana o mia o mai mutu e lua. So those are my 3 questions from mole lava la o fiongan le li fo mai. Malo faftai ia o le tulanga i contingency plan o lo o mon fatatia le contingency plan pe ona fatalongo fo ile vai solo te male Komiti o whalawlawe whafuosei i vahenga taitasi pe ona iai le plana ia uman whatatia e spill over ai pe whape o tele tangata e mana o mia le tau fia i whanmai i tulanga le whaona o se whaleaonga po se hall fo i lata ne i whale mai i whaituma lo e spill over ai tulanga ia so le o tatia le contingency plan nga pe ona whafsilingia o le Fesili le fasu fitu pasene lea unrecorded o le totelo i lato e test positive lo tele o manatua i aso sa fai lato first dose ma le second dose o la tele tau no mai o uma o tu e lua ai lo fai ona fai lo mai o le tulanga o le first dose e whamau ni e fo le aso ma tulanga whapena o le ala notai as unrecorded o le telefo i o notification le notify mai e le o notify e le o note mai ai e le nurse po le fo mai to tonu pepa whamtalanga le tulanga le o le fully vaccination tulanga o vaccination ia o le naluenga lana le whaatino e le nisi fo el vaenga mako surveillance team o le su e numero telefoni e tavili e tangata ia e whamautu mai ia vaenga ia o lako first dose, second dose a pe o fai fo ise posta pe o na whaasiringi ai le whaasimu fitu pasene lea so o le tulanga lana
ai fast 50% le ai le fa peo le not reported le o la tu le fa tino ni tu pui le ai na la vai manino le fa le paseno la tu le fa ia se tu pui pio na ia tamati fo ia wa afia le la lo ifo le sfuru tau sanga o sfuru lo tau sanga le matua tulanga ia o le tato o tsene ia pio na ia foi o lo o terminei o le lava kapo o ksenge le foi lava le supply le kapo masingi la ia i le terminei o le foi o to tonu la tunu ia ali i engineer to olua le samalanga fakto mai le vaalena taunu mai ia lo fa mai ai na foi ia la quarantine o le ala ya makangi ia la ngaluenga commission ai le tato oxygen plant fo le fa le nga osi ai le oxygen ia a to no o tu fa ngor vai aso po le ona to no vai aso fo wa a mata fa nga le ka po plants fo le e fa osi ai le oxygen ia ka po plants fo le o tu ale se lau fa no en fa no tu le tu la o ile aso ile aso e silia tu fo o le mantua le capacity fu ka po plants waila ia na le tolu sfulu i le fast food fango e faina utu le aso ia ka po plants fo le o mai a fausia o mo foi on fato tonga to e la va o ndai nga venga laiti to e pe ona malanga mai engineer ia to lua e fa mai atu langa ia ona fa nga foi la ka po plants fo le mo le nga singa o le senge pe fa singa ya ele manatu wa faisi umi o le tato Port Kalame ia e pe fo na taun foi Tusitala ile ai fa salalau ia o lo tapo e mai si o tato tunu ia ai mai sia ia e le o ia le tato message po se tato FAI ia ma le tato mau e mo moli fa tasi le tunu fa fo mai sui ma tu o tato ai fa salalau pa after te le atu I lo to finangalo e lango mai le vo e mai tau atu lo e inisi o tato a inga mai fafo atu o le tato li o masani ia atono fo o taua le sum o mau ai lava no e felo e manisi o nei o tato pa anga o fisa fa sala lau ia e manatu a fa e se o tato langono ia ai e tasia le aunga atoa ma le fusi o fau malo e fusi fa tasi e so tatou tau fai ina ia o le feau ia o le feau ia sa mo lo tapo I mai me voi la lea ia taimi e ono se ai sa tatou tau finangalo ma se tau fai atu o tatou komiti ai tasia le nganga le matu te lo o le tatou au fa tasi e tu le tatou ngaluenga mela lea ia I le whaafonga mai o le pai o le tunuu, whaaftai atu lo tau tāpuai, whaaftai atu lo tau ona sai, whaaftai atu whaamalo le whai te talo. Le su atu le li fo mai nei, o ia o lo o tu tau mua I le nei ngā luenga. Ato ai ma le tau mawhainga a li ima tamai tai fo mai, o tau si soifua, o paanga al tātou malo, ia tunuu o lo o whiangai ma whesoso ane mai le o mainga o waila au matui, sui o no masui tamai tai, ia e whaapea fo I le fisoso ane mai o lii o le pule mamaru a lii ma whai pule le au whai te talo whaafea ngai ngā langi o le atunu atoa mai o na ao se I o na iu mātou te whaafetai atu ma whaamalo atu I lau tau tāpo inga ia ai mātou te mauti noa ia le ai e le te I le tō whaamare uta e taimi whaingatā whaapea nei sa tātou hui ai I o ngā sami whaingata nei le luafes fuiva ina upo ia tātou le misela. Ia e whapea fo I le tele o whafuli whao o tsunami ma isi lui tau o le toi fuanga. Sa mo ai, mātou te tari tonu. Ia e o lo o mau le tō mai. O lo o mau le tō mai le whafunga mai isi o tātou tunu. O le me foi lea e tō ai matau mwhai le li fo mai nei. Male mtanga aluenga le toi fua maloloina I fionga le minister. Ia a se fa malmalunga I le fionga I le tamai tai palamia ma le whainga malo ka peneta tapo inga I le au malu ia e whapea fo I le tūtolu o le tātou malo whapea fo I le sui le fono sui tō fia
mātou te loa, o lo iei whaatasi o tātou mauli i tu aso whapenei. Tu aso whaingatama, tu aso sou, ia e tātou te tepa lava i le to'o mawa ai le ata whaafonga mai a Samoa. Ina ia manuia si o tātou tau mawhai, tātou tau whai yalo whaatasi, ina ia manuia Samoa e, whaiu sa mātou whaamatalanga. Ia e matua atu le ngā ruenga i lau tau titi whaitama. Lau tau whai te talo, ia ina ia maua le malosi le tātou o whai ngā ruenga mua au, o lo tau mwhainga, ia le nei ngā ruenga, ia e meise o se tau ta atu le tātou komiti, ia e meise o le taitai o le malo, ia lo whangia le nei ngā ruenga. Ua nei whaapoleina le atunu, ia toa le tai, tātou whaeo i le salamo o salauru o whawhe mai le upua tāwita. Ana le se inoa oi le atua. Se manu e mare lemo lau whanau i matangi vale, ma sou o le nei soi fuanga. O la mātou mau whai whaatasi lea, sa whonga mai le atunu, ana le se inoa le atua, ia po ua tātou o ini pe whea whaingata, wa lava ia whita ma wha whita uli, wha whatia ta mai, o le nei soi fuanga, tātou te malu ia awa lofa o lo tātou o tua, mai se o lona toto e sausauina le atunu atua, mai ona tumu maunga, se ia o lava i ona papa tu loto. E whaafonga mai e Samoa, whaasoi fuia, tātou wheilo i pēr, whaaftai atu i le tātou ainga whaasalalau, i o mānei a fo isia whainga, e tau te leo mai e tumu i nei, ia i ono a whiai tātou, a lo whaatali mai Samoa mo tātou whaamtalanga.